Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Ketnat ke koi kekya uba AL-HEC uba MLA na kaseng BJP ulaong ba MLA ka BJP na South Shillong constituency uba Sanbor Sulai uklamwan lang hakapor bulit jurep hajalu para na kabentaban pej ya ka jing juhi pajba haba ka sorkar kala pengat containment area uba HEC ulaong kumno uba Sanbor untho ba Ketnat ke koi kekya kamna menteri kampha haba mau kumu MLA kathan shim lawan lang habala dep pentep ya hakapor bulet jurep igisnong hapok constituency adon ke sengi ke banga khot lang ke meeting ke bala penbet dia ki beri jong ba Sanboru ke balong ha constituency jong i ngala let hi bangaru ki doktor war let ki tu ki bon ki rang ba snong ki nong penya snong tu ki wan rei ba Sanbor klamon tama klam pentep hi rei nga bat ke jeng penbet ke meeting ring jeng penbet lang hiru ba di ba Sanbor ti mo i klamon ba di klam pentep ingat kata di jeng sutu jong i ngalit bi bagi lokal MLA ki badai jong katu ke konstitusi le chunu namar ba klamdan rangkat bad MLA nang tu kalong bit yangi nagaliang jong health department nagaliang jong sarkar banong machi ignore ba de MLA jong ke parti kata bamla banlong lo de kono parti ru ka sarkar ka di punya trelang be to ko badai khaman ba Sanbor rusi belai ikut lang bat nga ka ba mangi belai penbet lang hi ba Sanbor ron ka di hepo jalu para ubrio baro umde blong biang pura don be ke jing duna ni yang tai sengap yang jeng thok jono deh kemud adu laga jong ka kam kejam bana yeng bana bar ke thok hi ngam tan jing wet ram tan jing thut ya ke bureu su thuk hi laga jong jing berkat ngin nomla ban batai ke jing berkat jong giwe pade ni par ke su thuk tai ke jing berkat la jong ni jing berkat jong giwe la rangi sungu thuk ai kam ding masuk pe ke pertai kan bisyar baga health department ke trai gumno Nagmentag banyak kun yung COVID-19 ada don iwe argut ke bagan thok te ke pertai kan bisyar ki beriu kan sebisar